the smallest spaces have sold out. I know I said I hope I don't upset the light you defend, but this time it's different. Destroy my pain, then capture life again. Destroy my shame. I poštovani ljudi, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Za danas sam spremio neki opušteni klip, kao što je uvek na ovom kanalu, ali okej, znači danas sam spremio klip koji već vidite po naslovu. Pre svega želim da lajkujete ovaj video i da se subscribe-ite na moj kanal, jer odavno nismo bili na 2110 subscribera, ljudi. Znači šta je ovo, zašto samo nestaju subscriberi? Sa 2108, koliko nam je falilo, 2 subscribera, 2010, sad imam 2102 subscribera, tako da, zašto bi stojali ovdje dugo? Također, kao što vidite po naslovu, hajde da krenemo klip. Znači danas radimo, kao što, mislim, da, gledali ste video u kome smo, to jest ne znam da li ste gledali, ali ako niste, pogledajte lik koji je pobedio u prvom potezu njegovom što je imao. Što je nevjerovatno i nije bilo sa Exodijom. Tako da sam rekao da ako budem našao negdje da je neko pobedio sa Exodijom koji je dobio prvi ruci Exodiju, ovo ću vam pokazati. Tako da sada danas gledamo lika koji je u prvoj ruci, znači bukvalno ušao u game, svih onih 5 karata izvukao i svih 5 su bili Exodije, nije morao čak izlačiti jednu 6, pošto je bio second, drugi igrao. Tako da lik ima nevjerovatno sreće. Sad ću vam pustiti taj video, pa se javljam kada bude... Pogledajte video. I wonder how strong your deck is. Actually, it doesn't matter, because I'll use all my skills to defeat you, no matter how many powerful cards you have in your deck. I'm proud of you. Your skills have greatly improved. I can see that you'll make an excellent duelist. Znači, nevjerovatno, lik je... Koliko je taj lik imao sreće, Savage lik. Ovo je mnogo kratak klip, ali šta da radim, takav je njegov klip. Znači, kao što vidite ljudi, on vjerojatno se nije nadao. Ne znam zašto je snimao, možda je snimao za svoj kanal ili tako nešto. Ali okej, ja na primjer da uzmem i da snimam ovo milion puta u Yu-Gi-Oh! Powerhouse, ne bi se nikada desilo. Znači, nevjerovatno da dobiješ 5 karata. Da li ima neki cheat, da li neki mod može se ubaciti, da li je to neki... Dobro, nije 100% bug, ali... Da li je to neki cheat, to me brine. Zato što možda je neki cheat, ali šta ima da me brine, lik je svakako dobio u prvi ruci to, tako da to ne bi trebalo da bude ništa nesumnjivo, jer lik imao je sreće. I volio bi se to nekad desilo u animu se to nikad nije desilo, tako da okej. To je to što tiče klipa, hvala što ste gledali, a mi se vidimo nakon narednih zanimljivih klipova.